batega ubuzungu asamange bakirisi bigwetana seti namba chabo 0111964576 gose 0742328552. Usogele mwancho murigereria na inde andonsia sore maragoba ya bono litukeriga ya Jumanne. Karibu sana sekionga chinsa ikome cha bono maragoba chitariki 12 mutinyo yiga ogatano rietariane Matilda Obaigwa na Veni Nyavoke tukubwaterana nere kurwa sensemo eri yebe manyererio nigo bono abamenyi korwa ase ekenyoro ya kenyoro yogutuka meyario kindo ebunge abo machoge burabu ekaunti ya Kisii bono besokire na kuboria obokonyi erinde omwana omonyeroka bwe miaka 10 uyu bwato muchando bweriso anyare kubweniwa ba ngina kagusanga negetaseni kigani gaberega kwera buna omwana uyu nigo achagete kurwara asiriso yae buna musio getono kiare ikibono kiaretiro muchando mwana uyu abimbire goikabono abwate omuchando monene oyuganetie okurwarirwa kwa bwango nigo baborire bali no moyo bwanchukuya banyare gwesokia no gusira enka eyo kubwa mono mwana uyu anyare kurwarirwa na boigo anyare kwegendereria nechisemi ama ubugima bwae bwakira rituko Samaria tangoro kwa difi na Nyavoke tennis. Abageni abachira omwana one okurukumeri bosibori Dennis. Omwana ogera na monyorete erisori yaye ekante gachagete muna kanyeke lakini chiti ko mwango kumwira nyagitari. Wono kera ikimyaka 5 na namwira kinyagitari bosongo nyanchwa. Kera na ira nyagitari bosongo nyanchwa bagante bintakire kuiro omwana Kenyatta chibesa chitakire ne 150. Tindi kwenyara egentongo kora ne chikondo. Kurosi nyanchera mugaka mwachako kenyore kende na segatongo abamate serikali yetu mwanja matokonyera omwana uyu mwana yabate myaka meke na ndarwarite oromoke lakini bono tugete matokonyera mwana uyu bake yugwanja Samaritan Dennis Mogoy mwana uyu gorwarite garo mwana gwendugo yane tata na tata bali chindu aki endugo yane yatemire se konyara batemira se bakunyara kolengana no kunyara kwabo lakini yaikirenga bado mbaranyora bokonyi bwanchirinde yonse omwana oyo igana botoro chabwate mechande menene aki tokona kamorora mabira buna ntu abantu ono gotugo saba se abantu baitu bali babwata moyo gwanja oyo oranje kwerwe konya na bagotokonya sese meye nginjo mwana oyo chandikire nandi no mwana omoke ase myaka yaye no mwana omoke sana takiro bokonyi ono twari gusaba ese serikali yaitu korengana buna ntu tutari kwenyara turachakira omugabano ito simbarati omwe mubyo barongo babesyo kenyuri donya tutu na bantu bonse be serikali bonse byo batokonya korenga babasi banisyo usuru baswana ni melinda batokonya singinjo bulemerwe ito turojenga go bulinse Milo gonjo kana ni mwana wajinya gitari abanyagitari bagonte bingiro mwana Kenyatta kuika Kenyatta ne chibesa ichinta bwati kolengana mu buli muri bwane tinkonyora none yere bakuragira yo kanigasi ngo abaibari na boigo ababotani beskuru ya St Charles Lwanga Gesero Secondary yogotoka ime ye wadi Ariana ibunge ya Bonchari county ya Kisii nikubono bagendete kubarasara magiga ye nyumba y'uburaro yeskuru yoko ya obutuko boigoro bagusangana bari kibamangana maya nigobono banyarire kwera na nigo bataranyara kumanya ekikirete umuriro yuwateka ase nyumba y'uburaro ekikirete bono aboruki wabange gusiria enibo yabo eyo yanyarete koya hoika okoera nekiro bono babori buna obokonyi bwange bonyare kosoke gose bonyare kubwatuko uchase aboruki wabo elinde banyare kugendera nechisemi Jeno moiboli wa bana be school ya St Charles Lwanga Gesero na rule kurusa tubogirango mate na achire gege school ya St Charles Lwanga Gesero na nyoda bana babwate ama yanda mange sana ebintu byabo byabere biko yera school
emeito yabo yayire amarangeti yabo ne certificate hospital twasabira abakonyi kurwa se governor noyo mitodonya anyale goika abana bose byange n'abayibori babo. It's very unfortunate ekero umuriro gubwate school abantu bokurima umuriro kigari none yamuteyekire. It's now 2 hours. We blame our government for real. Our county government imetufeli sana. Tumejaribu mali tunaweza, vitu za wanafunzi zimeungua zote. Hakuna mwanafunzi ameumia kwa sababu walikuwa darasani wote wakisoma. Hakuna mtu mwingine alikuwa dom. Wanafunzi wote walikuwa class kusoma, ndio moto ilishika. Mimi ni area MCA. Naitwa Mwando Mbasa Victor. Nimepata habari hii kwamba shule yetu imechomeka, dormitory imechomeka na nimekimbia hapa. Nilikuwa mbali kidogo lakini nimekimbia mpaka hapa. Bahati mbaya nimepata kwamba dormitory moja imeungua mpaka imelala chini. Na nataka nitoe pole zangu kwa shule kwa ajali hii ambayo imetendeka. Pole zangu kabisa na watoto. Nimefika hapa nimepata watoto wako na ile wasiwasi ni nini nitaendelea, lakini nimeshukuru sana kwamba walimu wamekuja na wanaendelea kuongea na watoto ndio wajue nani yako kwa compound ni nani hayuko. Unajua kitu kama hiki kikitendeka inapata kila mtu offside. Inapata kila mtu ambaye hakuwa anajua kwamba hiki kitendeka katendeka. Na chinga kicho niko omo MCA we wodio yu yariana omosike omwando nigati abandi banyalite ko murunganiria eserikali ane muno ase amagacho y'ekisukuru chinyinge ekyo kitali sichitaga chiri asenchera ere endonge niko batebire no gochana kyagira enyumba uneyo yoburaro nigo yaringe ya mabati egento kererete omuriro yugo samba ebinto ebinge ebibono byaletire asara sabakubora unachibesa nchibonete kubwatoko gochase chiskuru asobwango muno elyo gwikirania emirobelyo nakubwa muno magacho ao yechiskuru ime yense. Ukweli tuseme kwamba serikali kuu na maneno ya capitation kwa mashule yetu ya secondary schools, pesa ambayo inatakana kuja mapema ili saidie mashule haikuji. Kama sasa mwaka wa 2025 pesa ambayo ilikuwa inatakana kuja ugatuzi haikufika yote kwa mashule yetu, sio Gesero peke yake, Kenya yote kwa jumla. Na ni bahati mbaya kwamba kwa sababu pesa ya serikali inachelewa kuja, tuko na mabweni ambayo yamejengwa na mabati mpaka wa leo. Naomba serikali kuu kwa sababu ya majanga kama haya itume pesa ambayo inatakikana kujenga mashule yetu vizuri. Nyumba ya mabweni inatakikana kujengwa ya mawe, si mabati kama haya. It is very unfortunate at such a time tuko na mashule mabweni ya mabati na kuna pesa nyingi sana zinatolewa na serikali ya Ruto. Nataka kuuliza ya kwamba kuna shule ingine huko inaitwa Naikuru. Watoto ama wanafunzi wa shule ya Naikuru PG wanaishi ama bweni lao ni la mabati. Tunauliza pesa hii yote inawekwa katika mashule inaenda wapi? Jambo la pili niulize ya kwamba very quickly the county education director, huyu jamaa anaitwa Chirichi. Utigana nayo museneta bwe kaunti ya Nyamira musike Okongo Mugeni nikubono agenderire kumwakira ekoko Dr. Fred Matiang'i asiganga yae okoliga ekirogo kyoburai bwense kawo kwana korwase bunge ya West Mogirango ekaunti iyo ya Nyamira nigo omugeni anyarire kubora buna abamenyi bechinsemo gose chingongo aho korwase rugongo rwagusi nigo bono bataragokiwa no burai bwae musike William Ruto enganate buna mugusi yasokie asobonge elyo kumusira Dr. Fred Matiang'i bunenchiremo yokoligia oburayo bya matuko arevostio. Amanya chiko selu jata bwa dia bachimba bako. Moi wete. Ikiara okanda aliyo sa kwa kunga umonto na bwata na bachimba bara mudwane. Lakini wakati mama bachumbe baito baisa ine ko ruchubiria. Fo seneta bawo kana iru bako ruane royo mtoto kitafredi kokengo. Ande to te nguri amuruto ngana onyo wetaga. Njere ya onto kana ga. Na to njere biranga. Ya. Ali no tole. Ayo mole. Omonto ewana lianda ito tuita. Ole pile bono na lianda tate bango. Manyanga kitu aliziringi 12
kandi bono letire bangende koje gutora siringi esecha ese umuswado yale tata oyo taxi yogoja goja bunga olije nisibangete nando oitiri amachikande una kotoko ni cha Mombasa tuana chweta taxi iteriko na Rwanda iteriko na Burundi bona bagolie cha bakari ko myako chikugure cha Burundi nali Rwanda goko gendese ende mugoro kasha goko ende kwa beteruwe kadi bataka mutanda ifanye kazi muri ko wende bona ngia guturusiri yari ne cha ifwe tata keto mutanda ajiro to irange ne cha ifwe rio mutanda mtuntu ajaro to mundu we mutanda esa kanya toko iro roje efisio mwako na wari mu kitibande jime tolira ile skura modenga gindi gere lisiti ona ara kanire efisio ruto wono ukandi nga tata idiko rabando skuru tata idiko rangende chiko chikurunga ne skuru fees nga golesi milia nene elie bwate internet na ase amangana yogosira chisemi kubwa mono imeye county ya Kisii nikubono mwaziri we chisemi Eric Mienda ukona kura ase ward ya Bogeka bono anyari wesokia na kwera buna nigo serikali ya county watemero berimia anamuno asokwenekia ebirasi bya ECD ibya nyari kwa gacho birasi bitatu asekira ward na boigo aborukiwa banyare konyora chibasari echichikurwa ase serikali eyo ye county na chinga kicho nigo airere buna nigo serikali egendete kuriya chinjira cyo kwenekia buna aborukiwa bonsi bali bakurwa chinka chitari kwenyara banyare konyora ogosiro na boigo banyare konyora chisemi chiria chiganeirie. We have also started construction of modern ECD classes, one in each ward, and we are facelifting 2 in each ward. That makes 3 modern ECD classes that we are doing, and there are many ECD classes that are being constructed under ward-based, which are proposals from the members of County Assembly. I want to say that in the education sector, including the vocational training, the county government is putting a lot of emphasis. You see, now we are talking of milk that is around 300 million. We are talking of bursaries around 315 million. You can see how His Excellency the Governor has put a lot of effort and emphasis in matters to do with education. My only advice to the parents, wherever they are, is that they let them ensure that children are going to school. And even as we are giving these forms here, we are looking into the families that are vulnerable, the orphans, we have single parents, and the needy students. Peter tulianza kupeana bursary checks za form 3 na form 4. Leo hii tumekuja tunapeana za grade 10, ambapo kila wodi bila gavana Simba Arati alikuwa amesema tulipewa milioni 7. Milioni 5. Kwa hivyo hii milioni 5 wakati kama wodi yetu tulipeana wakati ule tulipeana milioni 2,850. Sasa hivi tuko na salio la milioni 3,250. Hizo hela zote tutapatia wanafunzi wa grade 10. Kama kutakuwa na salio, kuna wale wanafunzi ambao wazazi walikosa kwa sababu moja ama nyingine, kama wale ambao walikuwa wanachukua form 2 kwa mwanafunzi mmoja ambaye ilikuwa ni double registration. Wancho murigere nase egikaro kya magendero guseke manyikanete buna Africa Forward Summit ekyo kyarenge okorekana matukabire ime yomochio Nairobi asense ya Kenya kibwateranite chinse nigobono kege gusikia nyari gukwanira amangana ayengencho anomono ayakurigereria amagendero nobono ase ense ya Kenya na chinga kecho nigo umuraiwensi ya Kenya musike William Ruto anyara koera buna nigo gwetira ase okubwaterana urugongo rwa Africa ndonyare gutumika enibo eri robwate eri okwegendereria gose gwikinia giuchumi gwikera chinse chiri cyanyarire gusukabusyo na nigikaro kyari kubwaterania chinse igati yabo enseri ya France ekero umuraiwensi ya France na wigo umuraiwensi ya Kenya barenge nabo bakwarigania abageni korwa chinse The scale of Africa's transformation requires us to rethink the sources, structures, and instruments of development finance itself. Africa must increasingly finance Africa. Let me repeat that. Africa must increasingly
finance Africa. What do I mean? Across our continent, enormous pools of domestic capital remain underutilized. Africa today holds more than $4 trillion in long-term domestic savings, including over $1 trillion in pensions and insurance assets, and more than $500 billion in central bank reserves. I am not talking about Europe, I'm talking about Africa. Yet, paradoxically, while this capital exists within African economies, governments across our continent continue to struggle to finance. Wancho muligereria kenda ko yerigereria Getembe TV ikiunga kya Mumugusi na kubwa muno kenda gutubwatia ase mitandao yetu ya kirero ili kwemanya ali agendete wataka korwe binyoroime na boigo kurase serikali nene nonya chinsi jaisi konchenkoro kwa Matilda Obaigwa pia mwana sana ikiagira kwa bere omwigeno kurwa bwagakite wikira chinga kichiga na nekiro urachiko kenda usanga ase rituko eliga usase maragoba ayabono nyabo Kevin kurwa ase bimanyiriro nere Kevin Ongeri tibichana malio gasenjira engekirano twara obuligereria obuya. Ine kwabiri gukorya road show track iyo bwatiriyo giriya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate road show track experience neyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukorya track yiga ya road show iyo rakorere product launch ose emesangerekano ya siasa brand activation ose emesangerekano ya cooperative egatiye road show chinde chinyinge bono nigo twakoretere track yibwateri bagariya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eriyogiriya nigo liri ya kigema eryo lichunjukire ligo kwana nechinguru nabwigo likira bantabange nigo babwata chi DJ Chanjere chi MC nabwigo track yenabo kujitumika asobokorera live performance nigo tokurwa obokorera wito chinsema abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneji county chonsi emergency ya Kenya street ya goteka babuna street endionsi chingaki obunjeli bwago ne biasara byakinirwe aka esimgwetera sinamba 070476